Sağ olsun. Toyunlar kutlu olsun. Gidelim istedim. İşte sonra kalacağız. Ay maşallah. Fazla. Bizim Xudo suyup kiyeceklerimiz barımız orunluklardan orun alsak sanalını öptürdüğüm gibi bizim ak boyumuzda başlarını durarız konaklarına.
Алаш атасындай уул тарбиялаган, күмүш кашыктай кыз тарбиялаган, Кожомкулдай апалар келген Турбаева, Курманжандай апалар, Жабырактай жазык жеңелер, шербеттей тартуу карындаштар, ардактуу асыл агалар. 99 сөзүн томуктай түйүнү күнөгүдөн нурлуу болгон, көкбөрүдөй улуу болгон. Ассаламу алейкум дедим, башыңыздар бакыттуу болсун меймандар. Ай, баракелде. Рахмат. Эме кыргал той анан байкем негизи 500 кишилик той бергенге деле духу жетет, мындайча айтканда. Бүгүн жалаң жакшы, өзүл көдүмгө жакын инсандар келди. Ал тургай менин төркүндөрүм да келген экенсиздер. Мени бакылдап келип келсе ойлобоңуздар, бул таза наглый жигит окшойт деп. Мен да өзүм тааныштырып алайын коноктор. Жээнтек тоюбузга кош келдиңиздер. Ошол тойлор болсун, ошо Нуржигит балабызга жакшы тилектериңиздерди, батаңыздарды берип, жакшы эс алып отуруп кеттиңиздер. Ошо дагы бир жолу кош келдиңиздер. Көрдүңүз 18 дегендей көрүнөт, экөө тең. Келиңиздер, жап-жаш болуп жүрө бериңиздер. Розочка, сиз дагы бир жакшы каалоо тилейиңизди айтыңыз, мынакей жалаң гана жакшы инсандар, өзүңүзгө жакын инсандар. Менин төркүндөрүм, тайкелер, тайжелер, жестелер, апчелер, акилер, жеңелер, баарыңыздарды бүгүнкү тойго куш келипсиздер. Сиздерге чоң рахмат, ушундай өзүңүздөрдүн алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Анан ушу бизге, балабызга, кызыбызга өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан ак батаңыздарды берип, жадырап жайнап, 32 тишиңиздерди көрсөтүп, ырдап, бийлеп, шаңдуу отуруңуздар. Рахмат. Мына кыргыздын каада салты бар, элимдин каада наркы бар. Тойго келген ар бир жан тойдунда бийик бар дейт кыргызда. Ана эме улуу аксакалдардын төргө чакырабыз. Кызыңа көрсөң кызматы кыйла бир жакшы бас. Бир бата берсеңиз Ардас Толкондон дагы сал. Мен не береді, ерені жеңдек тойына келіп атастап, ұшчының сер емес. Көңіліңерді аябай ашып, шоң шаңменен тойды өзінің өткөргілі. Оның жантын бұл келіменен бала айтқандай, чылуын қалғардан шу балаға қызға, балаңарды желгіп, келгеден тастыр қойып, тасылмен құроза, сіздерді шаққан қабырғы бадар. Ошолорду жакшы кагылып, күлүп жайнап, ырдап, бийлеп дегендей, чыгып шаңдуу отуруп, көңүл ачып келгениңизди сураган. Келсе тик туруп, сизерге 100 круг жакшы чыгармалардан тартып берип туралы, коноктор тоолук кыз келип чыгарманы ырдап берейин. Тамаңыздардан болсун, коноктор той кут болсун. Акчамса аппы көйсүн алыстарма, акчакта азаматтар качамда. Жигиттер ашыкты. Siller tegirmen, çiğler, bitkinmen, benden siler, benden Siz başka bir nakaratına çıkarttınız. Degilerden sizler Polçalılar, tura meymanlar, aytayın söztüm, ögüttüm, ben boşuna göt toylar. Бүгүнкү болуп аткан Секейдин тою куттуу болсун, өмүр узун болсун, ата энесине кайрымдуу келечеги кең болсун. Бүгүнкү Кудайлар ошо жээниңиздердин тоюна куш келиптир. Ошо Нуржигиттин жашы узун болсун.
Bizdin eng aldingi yaxshi baldarlarga ota-enangiz bilan yaxshi baldarlar bo'lsin. Yoshlar uzun bo'lib, vatanga xayrli bo'lib, to'yib, ba'zi shu qalin tilaklar bari shu qabul bo'lsin. Hurmatlı Kudagaylar, minekey bugün barыбыз ошол ак дасторкондо чогуу Роза менен Расулдун ак дасторконуна барыбыз чогулуп атабыз. Кичинекей нур жигиттин жээнтек тою болуп атат. Ушул той кут болсун. Бүгүнкү тойго баарыңыздар куш келипсиздер. Келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн. Розага ушул сеп Роза менен Расулга буйрусун. Экөөнүн бала чакасы дагы көбөйүп, бала чакасы менен ошол сиздер берген септи терелеп тепсеп, ошол үйдө өзү менен өздөрү көбөйүшүп, өзүнчө бир шаар болуп, ынтымактуу үй бүлө болушун каалайт элем. Сиздерге дагы чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Ар бир үйүбүздө ушундай жакшы тойлор болсун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Бүгүнкү тойдо жакшынакай маанайда жакшы маанай менен жакшы отуруп, жакшы эс алыңыздар. Зарасың бактылуу болуга эң биринчиден ушу кичинекей өмүр узун болсун, ден соолуктуу болсун. Kayrılbay, kayda gittim içindeki Kardeşim ayrılığının surat eyleyim Anlamayım, Allah'ın bir ayrılığın boş olsun Ömrüm dostum ömrüm boş olasın Haydi sonmaklı olursun Limalarım, limalarım Gittim haydan, gittim haydan Sizdeki kıskanmış kalemi kursaldınız mı? Batla bitip alınma sizdeki. Jolun alıp gülüm jolun alın degen çıkarmam da. Baykelerimin ak. Hiç basılmay Biz baraktık kuşal bulup Yol aradım Göz açılmay Bunda kızın ardında ömür uzun bolsun aynalar, sevgi sıylagan, jakşı uğul kızlardan bolsun. Toylar toygulansın, daima toyun üstünde жүргүлөр. Жалпы бардык toy куттуу болсун, бардыгыңыздарга ден соолук каалайм, ишеним жакшылык болсун, дайыма той болсун. Toyunuzlar kutlu olsun. Ben Rasul, Rozа. Toyunlar kutlu olsun. Sonra ömür yaşına mutlu olsun. Yoksa bir jigitlerine nazirekti tağıp, şuların ömürleri uzun olsun, eştekeden kem olmasın. Şurup bilimli, ilimli kula, okut kula, çokut kula, Kuda kalıza çomayda satır japartay olsun. Bana gelin.
Жалпы туғандар рахмат сіздерге де. Şimdi келіп қалдық тойымызға да. Қош келдіңіз. Bravo, жақсы сөз болды меймандар. Расул, Роза, тойыңар құтты болсын, өміріңер ұзын болсын, шылып бақтылы болла. Анамның жігіт желмістін, өмір ұзын болсын, бақтылы бала болсын, келечегі кең болсын, шылып сілердің алдыңарда жарқыраған жақсы балдардан болсын. Анамнакей ен атаңар сілерге арнап өзінің кичинекей белектерін беріп атат, қол іштерін тапсырып атат. Ошол ап келген бұйымдарды сілерге бұйырсын. Ошоны тебелеп терсеп дегендей жырткылар аз пул көп иш кылып ен атанын милдети экен. Ошону берип атат. Ошону жакшы пайдаланып, айрма чейин силерге иш кылсын деп. Айтканыңыз келсин. Мына улунун айткан кээ акыл болсо, жаштардын укканы макул деген ишенишебиз. Кана келиңиз. Бардыңыздарга ден соолук каалайм. Кудай тоюңуздар кут болсун. Расул, Роза, тойыңар кут болсун. Музейт менен Азиреттин ден соолугу чың болуп, өмүрү узун болсун. Кыргыздын бактылуу балдарына болсун. Силерди сыйлаган ыймандуу, акылдуу балдар кыздардан болсун. Тойыңар кут болсун. Айзирет менен Нуржигиттин өмүрү узун, ден соолугу чың болсун. Келечеги кең болсун. Эчтекеден кем болбосун. Акылуу балдардан болсун. Айтканыңыз келсин. Кана кел. Өз қолы менен ушундай белек бечкектерди даярдаган экен. Калганы акчалайды. Өзүң бирдеке алып келип коеюн, алып келсек да сен өзүң сактабайсың. Сырты жука, ичи бука дейт. Так, рахмат. Бейшекеде келдіңіздер да? Бейшекені мақтаймыз бүгін еме. Бейшеке деген қандай жер? Бейшеке Америка, Дубай, Еронға бейшекені таңдайды деп анкеріна. Қара Құран ішінен ең қол жер бейшекеден меймандар. Мұндай шықсаң су жақын, мұндай шықсаң қол жақын. Бізден талас қылғандар. Elüden aşık, elüden aşık, elüden aşık barastan. Elüden aşık.
Sizlerden toyuңарды көрбөй менин ысым кетти. Мейли барган жеринде болсун, жай болсун. Айланайындар өнөргүлө, өсөргүлө, жакшылыгыңар дайыма боло берсин. Эчтекеден жер болбогула. Досуңар көп болсун, душманыңар жок болсун. Дайыма ушу жакшылыгыңар daima geneyip kulakçılar cahile versin. Kusulaylamayın, toyunlar toygulanıyorsun. Balanardın ömrü jası uzun bolsun, köp jasasın, argan yempir çal bolup ada algan jarım menen silerdi üçüntüp toy bolup toz oturgan jigitlerden bolsun. Hurmatlı konuklar, kutlanan geçinizler menен Rasul, Roza, бүгүнкү балаңардын жээнтек тою кут болсун, өмүрү узун болсун. Силерди сүйүндүргөн кыргыздын алдыңкы мыкты жигиттеринен болсун. Силер ошо тапкан балаңар менен кызыңардын жакшылыгын көрүп, силер да кийин балаңарды үйлөнтүп, кызыңарды турмушка узатып, ата-энеңердин жолун жолдогон бактылуу, таалайлуу үй бүлөлөрдөн болгула, уучуңар узара берсин. Дагы Нуржигит өзүнүн артынан дагы бир туугандарына эришип келе берсин. Расул менен Розанын ата-энеси, кайын журту, тайып журту баарыңыздар бүгүн эжесинге улуу журтту чакырып Расул менен Роза чай берейин деп атат. Бул чайыңарга сын жок. Рахмат. Ушунча кишинин башын кошуп, жашынакай кылып той берип атасыңар. Ушу балаңардын Нуржигиттин өмүр жашы узун болсун. Силердин артыңардан аталуу энелүү болуп, балдарыңар да бактылуу болсун. Бактыга эч нерсе жетпейт. Төрт көзүңөр түгөл болсун. Эми кеткендердин жайы жанаттан болсун. Бул тирүүчүлүк экен, бирде жакшыны, бирде жаманды алып жүрөт экен. Ошон үчүн
мөңіреп башыңарды одай кылбагыла. Той құт болсын. Расул Роза, тойлар құт болсын. Нұржігіттің шақырып атан той дайындасынlar. Жол тойымызда заман балалар өмір ұзын болсын, келешегі кең болсын, денсаулығы шын болсын, инсандардан бол дайым ошо сезіміңіздер тойда жолығалы, аманшылықта жолығалы, барыңыздарға денсаулық аманшылық тойда жолығалы жолығалы. Той болғанысы отырған жалпы абай күттімандардың ортасында да жақсы көзіске жақсы отырса лауызға жақсы ұрығызы көзістар менің сөз болып ардайым дастарханға той ғой жәлесін. Алматыстар құтман кечіңіздер менен Расул Роза тойына құт болсын, қыздарыңардың келешегі кең болсын, денсаулықтары. Жана апамыз өсетте келип калдык, эрте келип эшикти карап отурсак Роза астынан чыгып ийта жеңе. Эшиктер жан жап атпайбы, мен уже мен характерим ушундай жагындайбы деп атпайбы. А мен айтып атам, Роза, сен характериң сонун, азыр нур жагып атат. Көргөнгө силер той бергенде Кудай асмандын жарык нур берип атат. Ошондой нур жаап, дайым ошондой бүгүнкү келген элдин тилектери бар кабыл болсун. Айтат го жан жааганда асман ачылат деп. Ошентип асман ачылып, балдар бактылуу болгула. Айтқаныңыз келсінші, рахмат. Анан Кудайга айткым келет ушул жерде. Кудайга рахмат, сиздердин тарбияңыздарга рахмат. Роза биздин алтын келинибиз, биз аябай жакшы көрөбүз. Силерге чоң рахмат. Ушундай кызды чоңойтуп тарбиялап биздин арабызга кошуп бердилер. Ыраазыбыз силерге Кудайга. Çıkmadın. Bravo. Mutlu ekensizler. Gelgenekten terinde, gelgenekten terinde, hurra! Alakan oldu çavala, Raslanın büyülesi bakılı olsun degende, Kağlayın adaşkın akçeriz, sizge davet kağlarım, Yaxşılığınız köp olsun, tömürünüz köp olsun, Yaratma olsun tölü kögün, Asmına inip gülgünü, Tahtısına inip alırız, Tamaşa menen gülgünü üstün gelene. Kudayın özü koyulsa, Nurçigittin üzülü, Büyüğünü hüppet toyuna bardınız, Abadesen gelene. Kudayın mekkemenin meytına, Bargan kudan kolgula, Bir kudayından alakan. Ege, nasıl bekirimiz? Bunu oturup. Егілдік кезімді депутатский жүрет қоя. Қарасығын? Я. А депутат почему өлі? Ошо чотамындай бір какой-то бір немелер бар да? Жөнөтіңіз қайда, класска жөнөтіңіз үшін. Ектай барып келіңіз жесіне, өзіңізді келіп қаласыз. Үш бес ол фасойгымен жезіп өрейін. Белок жөнөтіш керек. Сүйім! Мен депутат болса өткөрөрүн билбейм, же болбосо билбейм. Так, финалдасыз. Жезе, чамдадыңыз эми. Так, кеткен да.
Bizde ılak toy ekan. Baka. Ya. Bilmiyorum. Soru öğreyin anda. Cevap verseniz kalas, cevap vermeseniz oturamaz. Üy canavarı. Ayağı tı. 2 tomgadan. At bolçuna koy falan. King çıkarma, jingle çıkarma oradan. Kek maestro. Oldu, hoş geldiniz. Unuttum. Ay. Kolçağlar akçayızlar, öttü de koyur öyle. 90-60-90 benim figüram. Buna öyle. Koçka papala ket kaldı sizde. Sizdeki içinde öyle osundayken, size kostu boşundayken. Ne güzel. Tompoşkaları. Barımız mı kolçak olurlar şu tompoşkalara. Ben de tompoşka. İçinde girici o adamlar şimdi biz okşam tompoyup geliyor şey. Bana olmuş, finaldasın. Bak, ceza gelmesin. Aha. Gel. Çıramayacaksan sen işte sıkılmazsan bir gelip sana tamam verip salsan ama bış bozma düş Ama bış bozma Bunu tutuman daha sonra oyun. Değişiktir, mutlu keriz. Hafta olduğunda Jackson'dayız. la alegría cosa buena, anda tu cuerpo alegría Macarena. Sizdeki kız şov alma. Tak. Jakşat'ta biri kalmış degan üşümayken. Jaman atkı. Mahmut pisici. Udak. Sonu bakalım. Bir giymiş babama nasıl baktı? Yine sıkır kızlar yeşilde tırnaklarım diye giymiş nasıl babama dedi. Максимум очень взял. Любитель дочь взял дейді. Ушундай конторларды келген анда. Сиздики кандай? Пароль. Король, ароль, пароль. Король, ароль, пароль. Король, ароль, пароль. Ага. Так. Мы на пансионате. 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 Ага. Мы на пансионате. Мы на пансионате. Так. Урбатты, Расул, Роза, тоймарлық болсын. Ағайын тоймарлық болып, сол бағанағын десеуі үшін болып. Атынан сыйлағын жасаған болсын. Балдарыбыздын, кыздарыбыздын сый урматын көрүп, тойдун көркөбүп, ден соолуктуңуз, балдарыбыздын жакшылыгын көрүбүз. Расул, Роза, бүгүнкү тойуңар куттуу болсун. Турмушуңар бактылуу турмушта жашагыла, өмүр өзү тилеген тилегиңерди жетип, Аллахым силерге эки дүйнө бактылуулук берсин, ушу тапкан кызыңар менен балаңар бактылуу болсун, турмушунан бактылуу болсун, илимдүү, билимдүү болсун, акыл эстүү болсун, ата энесин сыйлаган, урматтаган, түбөсү көктөн көрүнгөн балдар кыздардан болсун, дагы көп баламы чакалуу болгула, заңгыраган ак өйдөрү болгула, ушундай тойлоруңарда кезип жүрөлү, тоюңар тойлонсун, бүгүнкү тойуңар куттуу болсун, турмушуңар түбөлүккө таттуу болсун, каалаган максатыңар орундалып, башыңарга балгындаган бакыт койсун. Ушул той баарыбызга жугуштуу болсун, ар бир үйдө бейкучулук болсун, ден соолук болуп, тойдону кезип жүрөлү.
ден соолукта болгула. Одо шаар болуп үйүнүңүзгө келин. Расул, Роза, ушу бүгүнкү тоюңар куттуу болсун. Ушу балаңардын жакшылыгын көрүп, ушу Нуржигитти жетинтек той өтпөсүн, өмүрү узун болсун. Эки дүйнө Кудайым бактылуулук берсин, келечеги кең болсун. Дайыма жолугушудур. Асман ачык, жакшы жигиттерден болуп чоңое берсин. Роза, Расул, силердин биринчи жакшылыгыңар, эшик ачып коноктосуп атсыздар. Дасторконуңар дайыма жакшылыкка жайылсын. Наристен өмүрү узун болсун, эч нерседен кем болбой, бактылуу балалыкта ойноп күлүп чоңое берсин. Жеңе аке, сиздердин да жыйын кут болсун. Сиздердин да жакшылыгыңыздарды ойлойм, бир эле Куда менен Роза, Расулдук эмес. Сиздер ушу күйөө бала кыздын төрүндө дайыма тайына тайта ұстатсын, бармак жакшылыктарды ушулардын төрүндө, ушулардын жакшылыгын эле көрүп жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга, жалпыңыздарга жакшылык каалайм. Анан жаңы Кудача айтып кеттиңиз, биз келгенде эле тамада жаккан бизге. Сонун тамада экен. Тамадага 5 деген баа коюп жатабыз. Hazır. Расул, Роза, toygut bolsun, ulumardın ömrü uzun bolsun. Geleceği keng bolsun, gelecekte Kırgızстан жакшы аттуу астуу инсандарынан болсун. Миң сом приз сизге. Тамада силердин көрөсүз качта. Өзүңөр карайын бе. Урматтуу кудалар, ушул сиздердин кичинекейиңиздер бактылуу болсун. Бакыт айткандай, Ташиев жакшы закон чыгарды. Ошо 2 миллион алгыла. Очур бачардуу, үйлүү жайлуу болуп, көп балалуу болгула. Кичинекейдин бешик болсун, бет болсун. Бактылуу балалыкта чоңойсун, ата-энеси менен, тууган тушкандары менен бирге. Кудалар, сыйыңыздарга чоң рахмат. Аябай сонун жыргадык. Сонун отурдук. Сиздермен урматтуу коноктор, кудалар, ушу бүгүнкү салтанат менен ушу Расул менен Розанын наристеси Нуржигит бактылуу болсун. Кыргыз ата-энеси сыйынтана Кыргыздын эң мыкты жигиттеринен болсун. Той ачкан бүт катышуучуларга ден соолук каалайм, асманыңар ачык болсун. Ушундай кыштын башы менен жаңы кар жаап атат. Баарыңарды тоюңар менен тойлоңар баарыңарды куттуктайм. Анан
Кудайга бир кичинекей приз бар эле, ошону тапшырып уруксат бериңиздер. Кыргыз жерим бар, ак калпак кыргыз элим бар. Ала тоо деген жеринде ушул биздин бүгүнкү кеченин урматтуу сыйлоо бизди чакырып ушундай жакшы түрдө отургузган урматтуу Расул жана Роза. Тоюңар тойго улансын. Ошо Нур жигиттин атына заты жарашкан уулудан болсун. Кыргызымдын кыраан жигиттеринен болсун, өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, жан дүйнөсү таза болсун, дини таза, дили ачык болсун. Келечекте бизди ушул уулдун уулу болот деген Нуржигит биздин элибиз Кудай буйруса баарыбызга сүйүндүргөн кыргыз элимдин мыкты чыгаан жигиттеринен болсун. Бүгүнкү жыйынтык тою кут болсун. Куттуктайбыз. Нуржигит, иним, бар бол, бактылуу бол. Балалыктын бактылуу күнүн ата-энең менен бирге чогуу өткөр. Чоң ата, чоң энелериң менен, тайта, тайнелериң менен, бизге окшогон жакындарың менен буйруса бактылуу бала боло бер. Сени тайтайлап өстүргөн ушу ата-энеңди ардактаган келечекте мыкты уулдардан болсун. Нуржигиттин келечеги кең болсун. Кут болсун. Кудайым ушундай жакшы күндөрдөн бере берсин. Барга көппөйлү, жокко чөкпөйлү. Кудайымдын берген сыноосунан жакшынакай жеңил болуп, бактылуу болуп, жүзүбүздө жарык болуп, дайыма жылмаюу менен бул жашоодо бактылуу болуп, бар болуп, дайыма сыймыктанып биздин Кудайыбыз деп ушул Расул менен Розанын уул кыздарынын жакшы тойлорунда дайыма ушундай биргеликте бүгүнкүдөй бир бактылуу күндө отуралы. Бар болуңуздар. Бар. Анан азыркынын жакшы эксклюзив бир себети бар. Ошону сизге тапшырып коюу үчүн кол чаап сахнага Кудайыбызды чакырып алалы. Кудайга ушу дайыма жакшылыкта жүрүңүз. Апам болсо өзү мүмкүн дагы жакшы сөзүн айтар эле. Эми биз тапшырып атабыз. Дайыма ушундай жакындарыңыз менен Розанын, Расулдун жакшылыктарында бирге бололу, ден соолукта болуңуздар. Дайыма жакшылыкта ушу Кудай экөөңүздөрдү жакшынакай кучактайып бүгүнкүдөй өр күлкүдө шаттыкта бирге бололу. Бар болуңуздар. Кудайга чоң рахматына бизге Розадай жакшынакай Кудайга бир кол чаап коелу. Бизге бизден белек. Башыбызды бириктирип бүгүн той берип атырыңар. Тоюңар тойго улансын. Нуржигиттин келечеги кең, өмүр жашы улуу, узун, бактылуу балдардан болсун. Биз сыймыктанган Кыргызстандын бир чекесин чойгон жакшы жигиттерден болсуна. Барыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, дайыма ушундай жакшы тойлордо жүрүңүздөр барыңыздар. Биздин элибиздин баскан жолу байсалдуу болсун. Болочоктогу биз негизи айтат го, пенденин оозунда алактын кулагында дегендей, ушу келечекте ажообуз болсун, биз сыймыктанган энелерибизден болсун, баардык айтылган каалоо тилектерге кошулабыз. Бактылуу болсун, аман болсун. Сиздерге чоң рахмат. Казак дейт дагы.
Атайын 2 очко oldu. Kırmızı Kazaklarda Sausak deşip kalak bilesizler. Barmakta. İştigeledek, siyah oldu. Ümit Kudağı'ydı, estedik. Apa sebagai жақсылығыңыздар істерінде жүрісіңіздер бар. Ошо істерге чоң рахмат. Балдардың кыздардын немерелердин істи жақсылықтарды көрүп жүргөнүздөр. Картайбаңыздар, балдарыңыздар, аман болуңуздар. Чакан эмес бар. Ошону кабыл алыңыз. Ата аскалы тоо, эне борундагы булак, бала экөөнүн ортосунда күйүп турган шам чырактей. Памдар ушу жаңы үйлөнүп, ушу Мирлан байкемди, Даркай эжемди, менен кийинки 2 ийиним бар, Бакыт Илдияр. Биз ушу бардыгыбыз бешөөбүздөн ушу сиздердин артыңыздар менен адам болуп, эл катарына кошулуп, өзүбүздүн бактыбызды, талайыбызды таап, бактылуу жашап келатабыз. Анан ушул биздин өйдөдөбү ылдыйда жөлөк болуп, оорубузду колдон, жеңибизди жерден алып папа, ар дайым колдоп келатасыздар. Ыйласа колубуздан тартып. Сіздердің қолдауыңыздарга чоң рахмат. Сіздерге қызым, Илала, қолыңыздан келсе дағы көп жардам береміз. Еш Илала, переживать етпе. Мына Құда қаласа бүгінгі той аябай жақсы өтіп атат. Мен бұл тамада үлкеуізге, қысқасы балама да рахмат, менандай тамаданы көрген емесмін. Тамада. Анан өзінің үкічіне тамадаға бір 5 сом призм беріп қойды. Bizde tamada öldüm bu. Ben çünkü ayoy razımım tamam. Toy ayoy жақсы өтті. Арқадай жерде тойларда жүріп атасыз, бірақ істей тамадан мен çünkü көрген жоқпын. Анан қызым, еш переживать етпе. Biz аман болдық, сіздер аман болдыңдар, ақырын болу керек. Құда қаласа, Илала? Çok sevinçli göz yaşı. Ana biz özüstün belekimiz var elep apama oşan tapşırıp koyalım altın söйгө. Ana bu negizi papa men apamdın kılgan жақшылыгы эч нерсесине да жетпейт да негизи биз. Эне аденин сүтүн çok тартай албайбыз. Ana bu кичине болсо да көңүл ошо апа. Aramızda kim var benşeri Şu olmaz gönül istesem Şuradın ağrıca
Айтайын сөздің үмітін мен де көп тойларды көрушім. Бірақ мұғын деп разышылық айтқан Құданы мен бірінші жол көршім. Құда бүгін Саяқбайдан бердіңіз. Емес Саяқбай деген чоң залқар бізден аушылай Саяқбайдай залқар болсын деген белгіңіз. 500 солғанымызды алайын, сол жүрдікі салайын. Жаңа шашып келатты бір гайге шыққан мені. Şu жерден жинайын да қойма. Той жабатат дегендер меймандар, оң қолды көтерелші. Той есін құттықтап келгендер, сол қолда көтерелем. Тынымсыз бір 10 секундда қол шапқойшы. Той есін құтты болсын. Құрметті қонақтар. Anca gençlik, belirleştik. Bu getirip koyulan gençlikler olsun. Keçilerimizde, bardağına çakırlayıp dolu var emez bizde. Toyları buna. İlgerilerimiz toy derse, hakkın cağatçıları da sayratkan. Cağatçılar gelip altı oldu, günden çalğaşkan. Mağam gün Rasul Ayken'den, jeyintek toyun alparış, en kımbat canağa deputat algan mandattan. Şunluktan iki aşılaşılatları atayın geldim. Ben gevrelerdin batısı, film olum kıskança, gevrelerdin batısı suyan bir söz tumakkança, gevrelerdin batısı 100 gramdan jutkança, balağarın sergen aytarı, var bolup yaşa kırgızın batıştan günüm çıkkança, har birinizde gönlünüzde toy olsun, aramızda daima ıntımak olsun, Kırgızstanımız ölüp ösü versin, törlüzü atalar atalar, var bolumuzlar, amin. Şu keçidekiyiz, Nurjigit, narından çıktan, Bakayday kösön oğullardan olsun, bizden ötken ağalı Elmirbek'te Çeçen oğullardan olsun, Canbir'in ölsü Veyman'da Bekem oğullardan olsun, Çıngız Atavız siyahtı Çırağan oğullardan olsun, Apşı olmaya kaldı degende Manaz Atavız siyahtı Kırağan oğullardan olsun. Aytıldı sözsün tereni, aytıldı sözsün geleni, o meyinde patağılı görsen Nurjigit oğullardan, үйde bir ülpet toyunda bağırdığınız, aman esen gelene, o meyin. Жақсы жетіп алыңыздар, қонақтар, үй барғанда